okayfm 101.7. Dog, me mau akwawa. Minu amida asa me no ntem kwawa. Ye vene kakra. Ye vene sa me bo mari asme hu anim. Ane. Na we die boye nkomo kakra. Na no ne hu no de bokrata mu wiase nyina to apete. Se eye California mine no. Wo mo ahye wani munyam na obi yesi obi ntituro dodo matoa na ye de animunyam hye nenam kwan ba so na be pie saa ye fa no nhye ase Yo minua medawase na mafa kwanya so achia otiefo nyina na ahwefo nyina na California nyame adom enipa ko pie ho mfie ba duasa echini nyame ye adom ye koye adwuma ho kirade wo high school kirenkonta na computer science kirebo mu be ko be mfiedu ekoni mfiedu so no na America aban no den hihye bi ba se omo pese ankrankre se witimi bi school bi a enhihye ne ye kama na wo kire wani so ade hunu se we ne meye na se omo gitumu a ye be ma osika obetimi ade afiti school na se no aye ho adwuma na me nso me ka kire mo se wo mo se me bibini de me free Ghana nanso de broni betimi aye bi amso betimi aye bi so de me krata akoy and the schools no friends charter schools yeah sam rafi na fiti ase ba ena me nso de me krata akoy me ka se me dim proposal koy na kwasi ada bi anopa me be kwa so na so me ko hwese de na esi na me call California Department for Education website na me din wo ho so ma approve se mintimi emi school ni bi enu achi na se okọ public hearing now co school district no ho uko gina ho live on TV ekire omo say school we na mehyehe ehumfa so a ede beba ama California foni be ma Los Angeles foni na okene nyina wie ne agi utumu a na enu achi no ya ma tumi a utimi efiti school na se me call sa public hearing ko gina ho kire madwen America for penny bi nso eta machi ede omanu tumu sa brantie nani so ade hunu so na ye boa no a daache enkwala no benya no ho mfaso ampa omugi tumu ema nyame eye madom 2002 eno omugi tumu sa me kapa na December na 2004 September ena yebie school no na enkwala oha ebe mu fiti ase na papa me musade me nim California yie me te Anaheim yeah me so nam te down in ntia ho okay Orange County me nim ho yie edi free ho be fa corona de ma ewura Santa Ana ewura waka metete ase se wo California kronuma me friend city for the elites se wo mo bra wo mo bon wo ho no so wo obi a utimi tena Los Angeles no ne ade na che se wudi mu no correct oboto mu odu ai eti ye mu bi ho kra bi aba later no me tuba Connecticut na bi ko Texas honey mu ejo because I had eti ade ne hye wo nkuran sa se bia ka bia meba bia ka meba bia North Carolina ana baby sa Texas wona ma ba be but wo so be ye no minua ni a me hu ye ene ade a me di tu enipa bia afo ene se otibia wo mu no ebia eyu ani so se ewanimu de wo da nyame ase se ewanimu de nanso ma unkoduru ba bia obeka se de maye ya eye se de wo ka no wakoduru California Hollywood na wo hwe ehwabrabo na wo teacher ni ewa America eno anse wo ba kromo atimi hu se me nso me ye adwuma me kire nkonta wo high school America sebe enka wo ba gi atum se ba bia medu ne de me hwe ba bia me free any baby a medru de ene nyame wada roma mete he ya na emu mi hu se ade ba ko a mi hu ya ehye mi nkran ene se edurumre bi a wanhwe yi a wo behwe wo mo a ewo wachi no na wo de enumum no
akamfo ho amo hu se mehwe o mewo machira ene nyame wo hira me pa na duru bi so ahwe o mewo anim na me mom de na mehwe ne se abrofu yi ni omu ye bia yenso ye betimi aye bi me no mo kira de no mo ntimi kira de nchen mi o entimi hu se ni omu betimi ye bia me ye bi enu nti ene mama kokuduro mama nso de me krata akoe se omu so mbeti school a me nso me wani so ade hunu na sabre no nso no na America ba no amma konya bi ama omuti ekuo bi efre new designs for career and technical education ni enipa dumiensa ena me headmaster na ohwe me so principal na daroma oyi me ema me koka ho enti California me nko ana me ka ho enipa dumiensa ena omudi echi na America nyina hwehwe schools ni ehwem hu sa uye ni say ya school ni be papa uye ni say ya ebe papa enti ewie ye no ni a me hu ye no ena kire me say se wo hihye school a samre wo hihye ama nkwara no da achi aye fede a esese wo expose akola bi to engineering enti ho nam started STEM school mi school ni the only school a na se wa anye engineering na yentumi ma high school diploma ewo America ho started ye yenko a new designs honest wa anye engineering na wuntimi nya certificate in kaso graduate ye di shemu ene on se ho de wo tena ho nim no wo high school a ultimate starting university coursework sure enti ye ne Los Angeles City College ene LA Trade Tech ene Southwest College enya yonkofa ye nkwala no odu 10th grade a ultimate start classes e university ho in fact university for na the lecturers no e ba yin school ho e ma on be kire ye nkwala no engineering no starting robotics ni coding ni engineering courses ni nyina no na professors na mo LA City College no omo ba me campus o be kire nkwala no ho wow enti akola bi obeba me high school bia no obewie no na okura not less than 30 university credits a okọ university otimi call level 200 enti ye nhihye bia na ye soronko ema ehọ nkwala no etimi di ye nkwala wo ye engineering na ehọ no nso ade ba akwam ye ya na ye soronko no say mitimi ma akwanya say wo high school a which means started law classes okay enti na mo law academy and am say information technology academy eno so be wie no na otimi ye computer network intimi nya adwuma from high school ansa na say medical sciences academy enti udu from 1 or secondary school utwa junior high school 3 years udu high school na no wo choices medical science law and diplomacy so person wo ye adwuma for international organizations aha na etete wo eno so ani so ade hunu law and diplomacy ani so ade hunu ena school bia yesi ni waja eno ne edi bi ebebie na nso fofi antwata na me bompa yesen ka bebe na law and diplomacy no aye high school program and kwala ekọ ho no wo ye wo science courses ni nyina ba be sa ye law na afi wasa ye 2 foreign languages sebeya wo wie high school kra na obetimi enye adwuma emudu entimi nua ye hihye school no say eye school a eye a school for the future Dutch school ema nkwala no nso yenim se de okan California no adesua no wona nim nti no yesa eye ne se yakola bia ba ha bia no yesiesie wo se obetimi akọ university entube ko community college 2 years na eye na emum wo ba ha de yesiesie wo se wo kọ 4 year university no akọ university mu du e wa America menu amete menini nkwala no e ko Stanford ye ko yemu ko school akese e wo American ni nyina fisi etete wo mo sa ene ehu se enkwalai obo ho obedu junior high school na adisua no wo fom endi sa de a memenda wo be school Saturday enkwala no be school ka ho besua de biem 8 to 12 wow ansa na se hu se America wa wunim on se American enkwala na especially blacks and Latinos ni omo pe basketball pa ese ngumesua pa wonko oh nti bi wie mu na hu se da bi de nti a mo pe basketball no eye recognition say obo basketball na school ho bi ebu no ya man certificate medal okobo basketball na team win amom medals egu omu ko ayi na no ayi ho no Hollywood kroda den wo no walk of fame ho no on say omode akwaya Bryant
Kobe Bryant. Nesta. Na yeso na ba enkwara e begina no hu twa picture no. Enya sam kitwa. Omo pepa. Enya sam kitwa. Enti ho na me kan say memma nkwara nso ani agye nwumesua ho. Te say de omo ani gye basketball. Enti no Friday bia ye assembly recognize student of the week every single subject. Now omo wie first semester ye honor roll ceremony. Kwala na omo pass omo GPA wasro no ma pass ye pa the principal honor roll. Now if you about regular honor roll on the road to honors. In the share school America hono peja enwumesua ekọ ne nam sa kwanya no so e na congress for no e ka say me congressman what area no congresswoman odimi din call congress ye mame abodin krata e ma wuhu sa recognition na e baaye eba social media say America amrashe betwam congress no abo mabaso fi sem de ni suade hunu sronku bi eba wo nwumesua mu e ma peja America nwumesua no ekọ nanim e ma nkwada omu eba mi school no omu di ye ababa bia oba mi school akola na oduru high school no oye law enti omu statisa na ye constitutional law jurisprudence ye contract taught any bibia akola ne papa cleaner o mi school na nua me koe no ne ba na wie law school enam exposure unya high school o wie law school papa ne ni age cleaner ne ba no o wie law school o ba school na papa ne cleaning na nyame aye na dom ne ba no awie law school enti eno ho eni suade hunu ene de ye ene e fa ya ye ka say se mabedi Ghana ngomesua so de ene kwan bia so ye betimi aye niema emudu te step na ye East Legon STEM Academy na wo hwe ye eti eno na wodi ba hen na fast forward ye den na na ado behunu wo eno no ho asem no eduru bi anyame wode o hihye manipo fi se na ado bebo nto awo California bi hia Ganafo no a kire na ni so ade hunu ena baby a omudi be hia na menso California no MPP California chapter me na me vice chairman enti eba na chairman na ka kire me se o fire o ka kire me se ye pese wo school ha auditorium ha ne so enipa be hia no doso ti ye pese na ado ba be hia enipa oni ala nkyerematen oni honorable Safomafo penifo bi ono mo na bae ena omo bae omo be hia e omi school no auditorium samre na Ghana for wo other western US state no Colorado fo nu nyina o ma ba ho Denver Colorado ba ya no mu nyina baby ena omo introduce me no se cratch den na otibi ya de kesese me hu odwuma ye for why ade ena so na nam no be ka se kire no se da bi kana mo aba so se no ni de nti esa me kam kire ni mu am wie ya no se wa fe so chi to brofo and was would you consider coming back to Ghana to help me change the education system? And I'm say, me dean, I'm say, meba, me see my dream home. Na me three when I'm say, papa, we need baby be free. Me, ya chinia brantia, me do me papa ko kwase wasa. I'm too bam. Nyame di me abedru ha wo se me yede. Me samra. Na mo chire na me dream home pam say, secondary school e ka kakra bi anka man ko bi. Ena osokura no sabi wetimi establish schools ama recognition na ba it na nke die biem na mepe ena me dream home me school kakra man ko bi nyame ye madoma me ko bi hwe ba bi angumesua de me abeduro nti so obi se ono so the free senior high school ba chire mbu so free senior high school so de ba na America ha so ono aka tena sa America ni so na me free senior high school di kan ba ena fa unim de beboa endi bi na say baby a me fin de nyame de me akoduro na da Roman na ngumesua so nti no say school ko no way secondary school Jase Pram so mighty Japan say be ka kra wonti mighty ni bio school bia ye kese na bodin kese ye free ho we say cars na ye super cars na super cars say woti super cars there be cars eko enti no say school ni ye kese na bodin kese na ye de ho akwa ho ni but when him say then times no so ka say ko mighty Japan na o mo serew eno na madam fu bi ono okwa ono him for the one quite is oko mfansipem ai na oye adwuma ma me
and we in the mighty Japan so say hey me na mtua uska me na mtua e me fi mighty Japan na ko kuma say hi. Oh, okay. I am call 64 me go do kuma say ask na ho say heaven baby am free baby anu makudro no enti ho na me 64 yes na no ayikura his lordship justice Denis J am say so ba ho o sa ho yeah enti kuma say hi na me ko wie 64 na nyame aye madoma ko pi America na me di me mrentoa wona o CEO adwumayefo na wo hwe de niam akọ na obi sisa abra Ghana na me dwen ho no say engumesu ya de me ba because to establish business enya sam to me ewo California abusia for California no so wo fi New York California flights me ka from 5 to 6 hours 6 hours and something because me kwa me see Phoenix na ma sign afabi enya sam kido kwa no wa it is no finger na kwa London exactly New York kwa na minua enti no nyame ye adonamum ni ane edimu ewo mu pa na se na mikohia me pani bi na mebusa na se me nkọ Ghana na mentra ha ya Osei Adutwum me can say I was yeah I'm from Dr. Yaw. I'll tell you one thing, you've done so well here, but America can do without you. Maybe your country cannot do without you, so I advise you to go. Wow. Me too for say ko na bra o kan sa asem kire ne to makoma so say me too for say ko fi say bia na o mind there wan kwa enima beto sini na America ha de why adwuma ma ye de nanso o so free mu a ento sini o mbeko omanim eto makoma so ko fie ene me wife busuafo ko sofo ho ne ko kasai e kan say meko na menso me yesa me kode a ene me menso meti asimbi na me nkosa me kotwen na wonyatumi na wafre me meko parliament nyame adom bosomtwefo nso to aba ma me a me de ekoduru parliament enti wo ka ekwa me fa so a me ba ya wow na eye odosronku bi se de minimi bebo me mind de a meko na me free California ha broni be ka se me free me comfort zone hey na mako na dia ebetimi aye na se nkwara mpempem bi daachi bi womo nso abrabo ebetimi aye kese asen me de no dia na se mi jai de me ye no na meko na de minim me de koboa se de na minim ene se me ba bia me kira de na year round school na ha na ebetu ndin double track no California for ka say high school mfie miensa isua yenkufa nkomfie nan edan ni ho enom de ba ya omutimi de ensesan soronko bi ba me nipa dodo etimi call schools e California say ne wo hwe presec na fankwala be 3000 ne kakra no akoduru 5000 ama fi bia mfie enwotwe enkunu ya ebei presec etimi akyerɛkyerɛ nkwala 18,000 more enka omuntimi nkoda nyame ya dom a adan dodo ekɔ no mu a presec enye double track biem yetimi asisi school foforo edibia bata presec ho hwa abomosu stem bata presec ho ama assistant headmaster of free presec yedna kohwe school no so sebe ye ho so ba be se presec ebedrum rebi no ayi double track na free ho na ekɔ nanim na ja wa unim se ya amanyofo de efre bibi slash and ben politics yenya be ka kire Ghana for say de ye nkrofo ye enye ba so mo ba yo muntwam say na making say no mo say ai almost 120 days no e bitwam omo ye committee ka kire say utwam enye ye nkrofo na de no mo dwene ho ye ni ye enti omo de akọ 2027 na ye no beduru samre na nka twam no ehwa anom si duru ho metwam enti me bo ma ba so mum so munya akokoduru na de omo kasa afi de ye nye ye enti ebeye de ebeboa oman no na menua eniema yesua o California no yetim de bai e de be share enwumesuam e ma niema etimi kọ nanim
na wo hwe adwuma wo free senior high school na wo kɔ STEM na wo kɔhwɛ me de STEM no kra no senior high schools no akɛse no ɛwɔ hɔ na ɛfɛdeɛ nanso wo hwɛ junior high schools a yɛyɛ no STEM sɛ ɔmutimi yi ebi kyerɛ watiefo yi a wo kɔhwɛ junior high school a yɛyɛ STEM a na ɛfɛ kwa niema ɛfɛ ne sɛ wasi junior high school ebi wɔ busunu chamba krobebre so na wakoduru dwaben na wo hwɛ dwaben junior high school a yɛayɛ biology chemistry and physics lab ɛwɔ hɔ a enkwara de sua no ebe kwani mu pa na adentia amansan ya tumpon akọ omanim eniema kese omaye oma ne wo sika che wo asamro benye sika che yen ukohwe Singapore fo Lee Kuan Yew omampani oba Ghana 1963 na Ghana koye nim papa na Ghana mpuntuo no emu ayedu papa Africa ha ne etoso miensa na Lee Kuan Yew ka kire ne ho se me de baabi aga na adroi ebeye dia ma me se mini gold any diamond any bauxite na metimi afa sa kwan yi so ma be se Ghana me asase yentimi nua koko enti sa de a me de me woni nipa na metete me nkwala ya moma dwi mu ado no mo nso abeye ne ma kese kra chen Ghana de no eno ho 1963 ofiri ha ko ya na STEM education almost starting den the efiti ase na anu 1960 so wow started omu wie no se no yenya expertise ye engineering starting engineering den se baby o madu no ye no omo ntem kwan aye tin na okohwe na anu ya ye nuanom China fo ya se omo ya brofu yi China fo okohwe late 1970s me no de kan late 1970s champion ene Rorinso a champion peso or the nifa ye 4th August 1974 dana me ko fatre na me ko fatre akonsu sade sade e be kwa akwan so wo o fatre no sade ko minia na late 1970s so omo president anu odikan ne e friend Dan Champagne ono na okosra Japan eno okwenu okohu de Japan for ye no si the Japan for ye ni se won ma dika chen yen kra no mo so na temantemu he ya enti sade a enso be ye bibi odi okọ China eno ne mpanimfo ko hia no se afei socialism classes na doso ye be yi free mu wo mu yi free wo mu school mu eno mo de science ekohie mu akola bi ye physics yes science courses eno mo hu se mo teacher for ni nim ko enfa so kire nkonta yi eno mo de mo bi ko Canada edi bi ko Japan edi ko US UK ekọ kire mo ko enfa so kire nkonta omo do mba na afi omo teacher training no mo change no ema STEM no ebe hyemu ena afi o de ani so ade hu ba say obehia 50,000 engineers a year we produce 50 no afi den fi ho no the next president or buy no ono kra de no so engineer eno say ono de obeye 200,000 wow middle level engineers do mo buy produce 200,000 na the one say the next president the authorities say 2013 or buy no ono so engineer and one de den kra free ho no engineers no do mba tro so sa na the omu say omu hu say STEM education e be say some man fi say we see industries na enipa no a omunim de be say industry no wo hoto afidie ba ko fi UK ba ense so sa akoto biem engineers ne betutu afidie no aye China for anama imitation aye acceptable as innovation strategy we dey fa ade ne kire no yes say way na mepe yes mepe the grade we yes at the factory no ti say dem ha obey sesi oba koye ni nyina na eno enti ena STEM education ye ka say esese ye hu adwuma den na akohwe afia ko big girls na nkwala drone
omo ye na tu yeah na besi enti de China for ye no na no ya Vietnam for nso omo ko okun ye omo free mu yi say Samsung Vietnam and wakusi the largest manufacturing plant fi se wo ko ho no ma engineers na ohia wo no e wo ho omo produce 100,000 engineers a year e wo Vietnam say say oba California Apple for ababesi e wo kakraka uko Boeing Seattle hihye alupo no e wo ho oh high end manufacturing you may cost run say we need engineers a wuntim na mom woman mu no so also create opportunity for engineers so wo hwe ada kese e koso nkran na inspector no wuni structural engineer we inspection wuni electrical engineer we inspection ka edan ba kon koso engineers wa fa wo mo ho aya ban crofo a wo mo na inspect no e ko ba duo no and you have to create opportunity for them to work na mo ye adwuma no na e page o man no minua ade ba kon atem bia meka ene se egumesua enhihye ensipi esipi ewa bra de wesua no ye de ye adwuma ama enipa edi yie enti stem no esipi ewa bra wama womne companies eye adwuma akola wo university no ye internship woni engineers ni bi na eye adwuma obewie no no okonanim na afei oman no nso ama creative arts ehu adwuma se wo hwe sa bre pa Nigeria for sika omunya from Netflix na hu se sese ye bibi foforo na no me omo menti a contact omo ye omo se Ghana no quality no na say the specification sika bia se ebo bia se ebo ni enye studios a meet Netflix for specification ni enye movies amansan nyina hwe we have to Nigeria for Jessica enti enye just one side it's a well-rounded education system na utimi ehihye ade a enkwala no nyame ade cha ode ama wo mo no enti wa unim sa America ye gifted and talented education de enti ne gifted and talented education ye nim sa wo hwe enipa no a enkwala ya wo mo no emu efiri ohamu abupen ensia ekoduru edu no nyame ama wo mo achede bi a eye soronko san kwala no se uyi wo mo gifted and talented gate na do wo ko special schools san kwala no daachi wo mo na sese oman Singapore eye gifted education South Korea eye gifted education America eye gifted education for a long time mo amoye nsentwerefo na ayi woni say Singapore wo musika no one say omaye mathematical bi egusu formula bi egusu who say Singapore for ena omo inventing different way of teaching mathematics a friend Singapore math wow yes enti enka Singapore classroom no na no ye education reform ye de abaye mathematics no enka Singapore be chrem enkonta wuni ka anka 1+1 wuni ka ntwere 1+1 debi yenye nsa ofa aniema mienu se phone ba ko ekura mi ni de ekura mi na obusa nkwala no phone se ne kura ho omsi 2 na de ato ho osemo nro no ma draw ba ko phone we no ma draw ba ko we na ma de na koma dwum visual learner wate ase osemo mfa plus sign twentemo how many phones did you see no ma ko twere ho 2 from the drawing in drawing do mani ehu phone drawing nso ma draw ansana wakase what is 1+1 the Singapore math a frame you from concrete to abstract okay because me call ye no me hwe omusika no so na say na sika de we mathematical formula gusus eyede ho and now they tell say hani free any abedu baabi edu STEM education mathematics engineering e de abedu ha na wo hwe de Vietnam wo ye nansen 100,000 engineers over 90 million population yenso over 30 million and this how hwe de amwe 100 and 30 something yenso 7,000 let's say aboy homodin pa enti eye enhyehyeye bia o man bi formula bia o man bi enyaye no mu di formula no so o mu di formula no so e do makoduru ba bia o mu mpuntuo ayefe enti mpuntuo e wo saa ye emre mu no ne fapem eye nwumesua emu odu
na nya nwumesu bi akọ eye nwumesu a emakola na dwemu edo a se okọ edisun we se free bi new Bloom's taxonomy ya hyehyɛ baby a ofre enkwala no wo kyerɛ wo mo a you just want them to remember afi wo bɛkɔ understanding wate ase ana ansa na de wo sua wo betim de IBB ansa na wo busa mo question mu odu eba na dwemu timi dɔ na waka kyerɛ sɛ wo nso be ya de kɛse sangu mesua no ɛna sesa ɔman wow enti binua ɛkwan a ngumesua sesa ɔman no amansan bebre ɔmayɛ factories a yesi akɛse a ɔmampani Kwame Nkrumah pɛn so a eni hɔ bio no sɛ ye fali kwan you approach ni ye side develop ye nipa on sama minua samra ni efre bibi pass no way ai ɛkwan ni school hɔ nto pass nso ye mfaw ɛne ye de cut off bae cut off start ye Kwame Nkrumah pɛn so so wa pass common entrance enso wenya aggregate 28 enti afi unkobi ne se wo ska kutua o private wono onya get 28 no call public school e den onye school kutua private wa kafie samra de bi commercial candidate no onya enipa o ai woni idea wo airport roundabout Mr. Kwatin ni fe no ni school no enti the omu no say ye nhihye no ankoyi amayensa enam enwumesua na yam pejemu na efe Garden City Commercial College yeah yam pejemu entem no na achia ne mui ye koya animui ese etoa so na de nkrofo ye ya emam de mfie aduasa efi developing country ekoye developed no yenso ye benye nisuade hu bi se ye yire ye ho ne ye hye sapo mu nsuo na yetimi peja ye nkwala ne nyina na ye ne omo etu kwan yi enwumesua mu ema omo adwi mu ebie edo na de engineering FM ne de creative arts FM ye de we FM a ye men daache ebeye fe eno ho asem ena minua ye ka se ye daache ebeye fe na emom menyintum se ye de enye yida dabi de ntia ema menyintum sa ne se me be education minister covid time na me course in Barnabas school bi wo osu na akwhwe school atetia pansam na osu heya insuo to ane se ye pamon kwala nwomko osu the seat of former seat of government woman school a ben minister of education as in school bi a Ghana ha na nyo yet Barnabas bi a wo hu first one na nyenyenyenye say ya ye school no foforo ama school na ni sin no ye the ceiling fans abom wow enkwala no uniform but tie wow na me copy me wie no na m call PTA meeting ho se me ni awofo no kuhia ko eni awofo no kuhia na maami bi ebusa ibi won nkra ne nya yinti no na mante de okae na obusa na omu kyerem se o se adan na wo asantini wani abrese nkrafo bedi ye na so oh maame ye nyina Ghana for me say minister for education o se ne ba no board tie efri fie da no de dinka no be school no e ma ohun se ono so da che ne ba no ebedi ye na ho na me bo futuro ba omo se omo enkwala no afi bia mo mfom nko field trip na ye mo mfom nko Legon omo mfom nko hwe Kimpiski enko wuram no omo mpie no omo hu se nipa bi nso timi ba baabi ebetra ha didi na omo so daache ayesronko na anu ya omo the pictures be kire me de nkwala na ko field trip no fe Ghana nyame ama ya chede a emudu ye nkwala no wa chede bebrebe na se yetimi ya gifted and talented education in fact ye cabinet approve gifted and talented education sa akwala bi o wa chede asronku bi no wuhu na entem na wutimi ne ko no school e ma okusua bibi sronko wutimi school bi oho no ma wutimi ye gate na bi oho e ma osua ade sronko sa nkwala na Singapore for ehwe wo mo gifted and talented one day nyame abon sa o enu anso o man ni behunu no atete ni yie no apagya na koduru ba bia eho kron na daache wo mdom nim de sronko no abeboa man o man daache ebeye fe se ekoso etete mo fra ye ni esi industries a ye de universities no eboa wo mo na university ye nhwehwemu no na de onim no ekọ industry num na se wo be ya san hyehyeye no na wa enfasika ntato a antachira enye yie wo se wo be ye se industry any universities enka bomu a
ɛsɛ industry no enso nya emfaso bi ebi kura abɛhwɛ na ne tax en wate so ama no na afei wama universities no nso internship na omo ye no omo nso ehuhu mfaso bi sɛ internship no ye grant bi ye de mamo amode hwɛ etua ho ka na enkwala ne tim ni ne industries no eye adwuma on say TVET ye start system ye build this TVET labs foforo eye no foforo MVTI schools nyina idi mfidie ko mu ade ba ko efiti ase eye German TVET ye friend no dual TVET eno no woma enkwara no nkotena school 5 days akwara no kɔ adwuma bi mu 2 days ɛhɔ no wɔkɔ school wɔkɔ ye adwuma na waba school 3 days me hu bi wɔ Copenhagen yes Denmark yes na say brick lane yes oba ebesua wa ha ne de wo mo kɔ yes baabi a ye lay bricks no na wo mo kɔ ye bia akwara no be school no practical experience but they are na sa aboa no say company no hu akwara no yegu no afa no ATTC for no house wo mo ye and I started dual TVET okay ti dual TVET enya sa ko internship wo kɔ adwuma ankasa na wasa aba school mu ti de okɔ na adwuma mu no wo ba ne e kire wa wo te ase pepepe ebedu bra obewie no na ne ma wo say German TVET e ka say German for the TVET no enye TVET akoye repairs o eye TVET innovation TVET akola no ye fidie wo hyehyɛ fidie wo ye adekese eno ne TVET a ede wo man ekɔ nanimu enti no ye kan TVET no eye enkola no kopama de eye na fidie na ye de pama de no ese ye man kola nso timi eye se we share engineering but ono awan so bibia mu da eno no wo sesam enti me nua menim se enkomodie ne de ye bekɔ so abi na emom ani so ade hu ene se mehu bibi se o my Ghana ye daachi be efe enam ne ayetimi yeye mitimi yeye wo bra na me minister o mampani ma makonya ma mitimi yeye a kire me bibi se enye sa high America high Ghana ni am ye America mitimi ba Ghana nso be ye bi wa ha ani so ade hu no mu ye du a wutimi ye adekese a wo ye wia na wo abo hu ko ha Craftstem Academy na wo hwe dan esi ho ne nkwala no ne ma omo ya wutimi hu se o man daachi be efe nyame ye adom na ban foforo nso toa so na stem no mfidi omu hiom de ma omo a ye nkwala yi daachi ebe efe a kire me se anisuade hunu sese oman nti eno anisuade hunu ena ma ohwe newspaper ya kyerɛkyerɛ wo ho ya kyerɛkyerɛ ho nom se eye anisuade hunu soronko mehu se oman daachi ebetimi ayefe na me de menyi tum da se yentimi mpagya oman ma brofo so daachi wo ma ha no mo beje visa yeso abo mu so dwa bi we ko gina line mu na ono de ogina window no ono kasa no high school no awie hwe wanim say will you return na o hwe wanim say anu aka say hwe wanim ma return it rejected emre bi bedu yenso yankrofo betna embassy so wiase nyina no hwe wanim say o so ko Ghana hwe wanim say aka say you return runi traha na hwe wanim akọ Ghana wo ma so mba ai medas padok na no ye hu ade bi mini se wodi ebe ni tiawa ye hu ade bi wo newspaper mu nuru asoso na nam Facebook no ne ade say Dr. Adutwum for the flag bearership of the new patriotic party enkoma ye te ye no eye nokre anase obi na aka hye wano na anamon 20 say nokre pa ai ba ko grad menim ha newspaper no me de kotwa yeah because I heard that me nananom yes ehun say aha ne na kan say okwakoye flag bearer nyame ye na dom a delegates no hu no moba omuhu na nisu ade hu na ye to ma no a Ghana fon so ehun say Dr. Adutwum ni su ehunu ni nimde na ho brase enti ye ne kwakoye o mampani amuso de o mampani na me nananom o manya photo a daachi bi o be bo mu dem aka say me nananom no obeye president of Ghana minia de omo no say se nyame ye wadom na wokoduru baabi opagya koduru baabi na wokohu bibi na wobeye bibi a eso okoso na woye ade ne kese ene manipa dodo enya wo ho mfaso minia se me coming cross here na hu se photo ababa bi photo fe eboda ho wo hwe nde edi nka beka so obeye wedding
na afi okotwera ase ani aka say gone too soon. Painful exit. What a shock. Ni aka kire ho say Ghana you youthful population. Youthful population because people are dying early. In the pie graph, wohwe portion na eye youth na eye kakraka na baby e mpenim for no aye kete na Japan dey so more aging population okohwe America so more aging population asase so nyame dey abai esese yen ebo yen ho bai ebo yen krofo fo ho bai no mdom nim de etim boa mo man eso mutimi enyini che enunti na we see hospitals bebreba ehia pa agenda 111 no agenda longevity o agenda be many partners ya chentina ye ni abrese eso see more hospitals because enipa no ukwa brochire na wo bosome miensa o doctor hu a no send o message wa man secretary afro se bra ye hu wa che bra ne nhwe omogye mu na yare bi amefa ya ase ama yare bi ameka na watimi a transe ache na wo ha say ya no akọ hospital ko do nurse busan sa de ntina ba ya no aka tren se me be hwe mogye mu o be hwe de mu de o yare mpokra doctor nya ata mo hwe no enunti na o se more hospitals na doctor fo nya daje na nipa nyare ne afre no aka se bra ne hwe mogye mu na yare amenwie nipa amwa nye gone too soon. Si wo ye minister for health a wo dwuma kese pa na se kwan be so nipa be fa so e be trans ya che enunti na betu mirika na minister for transport akoye dwuma na mo aka wo mama road accidents are the barest minimum na ekofom na otimi tu sa na me ase a enipa enyina che na afei oman mu ni nyina aka ho abom se betu ohiase. Lyndon Johnson America memu 1965 ono no obo nto na oka kire oman ne se ye betu ohiase enti odi president no he formally launched war against poverty. Certain US said you no no here ho hey wo tu ohiase ka se tu ohiase wo ye hia ni kura be ma bibi ma de ato bibi adi na me ko hunu hwitemi I think South Dakota na na bi enkrase baby Africa just hey Petra enti no de omu ni say na omu wo baabi e na oma beduru baabi ye wo baabi na mani so ade hu mu no nyame ye madom a na frabera MPP for Omada Roma delegates Omada Roma omu hu de Dr. Adutwum betimi de aba oman mu na omu ye madom na Ghana fo nso agimi tumu a menua me ka a kire se Omada Roma ye nyina beken adwen abom enipa dodo peso oman ne ye yi o ye be page oman na free baabi oman pani Mahama de beduro ni apagya na koduru baabi a daachi Ghana ebeye krabehwe eno enimani so ade ho enu nti ena meka asade no do ano kan be ka say na politicians do ano na eka nyame adom mabeye bibi ama Ghana fo hu se sebe yenye dede ene ayade uye wie na de na no e de adanse ama because bosontwe MP da kro me so am say me engineers wa hapa me ma hafo engineers asen baabi a Ghana ne de na siye me no ka say 130 students e engineering school 20 enso medicine na o me engineering school no November twa bosomtwe November twa mu na me keynote speaker for graduation of UMAT me nkwala 31 a me do omko ho no 31 ni nyina e graduate sese bi wo Anglo Gold mu ye enwuma minua se wo ni so ade huna ehuna wo a nyame be yo adom ama waye na onkrofo ebediye papa ye di enkomo ebesi wo di afa ni ya hyase emfitiase akra no ye nu ra bia ehunsuo ni na ye ni onimunyamfo Dr. Osei Yaw Adutwum na eniko MP for Bosomtwe constituency no me maye district officer ewo sa constituency sabre na esopa na Bosomtwe atwoma kwa district na timetwem ba fa konkori nam de ba fa hanum ne ade a enti trendy pass say number 2 e TikTok Adutwum for flag bearer trendy pa wo TikTok trendy wo Twitter de mo friend X no na trendy pa number 2 na ke say ejana so pa na Ghana forward e bia meka we am say oh we die we didn't the president here we nim die we say enti ye ne doc
OKFM 101.7.